Banyarwanda banyarwandakazi, amakuru meza ngarukanye ku bakunzi b'umuhanzi Diamond Platnumz hariya mu gihugu cya Tanzania ndetse na Zuchu. Aka kanya rero ndagira ngo nkubwire ko bamaje kwibaruka umwana wabo. Murabyibuka mu minsi mike ishize nibwo hari habaye ibirori bya baby shower, bya birori byo kwizihiza yuko umugore agiye kubyara. Murabyibuka neza Diamond yakozemo ibintu bitigeze bibaho, aho yahaye impano y'ibihumbi 30 uwitwa Zuchu nk'impano ya baby shower yo ku munsi mukuru wa baby shower, akamuhereza ibihumbi 30 by'idolari asaga ibihumbi miliyoni 78 zo mu mafaranga yo muri Tanzania hariya y'amashiringi. Ni nyuma rero yaho yuko ibyo bibaye, urukundo rwabo rwatangiye kuvugwa cyane muri 2021 Ukuboza, mbere yuko barwemeza kandi ku mugaragaro mu Gushyingo mu 2022. Murabyibuka neza ko aribwo bari bamajije kubitangaza yuko barimo gukundana. Ni ibyo rero nyuma yuko bibaye muri Kamena 2025 Diamond Platnumz yakoye Zuchu maze bombi bakora ubukwe mu ibanga rikomeye cyane, ibintu bitapfuye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Ni ubu rero aka kanya bibarutse umwana wabo wa mbere, akaba kandi ari n'umwana wa mbere wa Zuchu, akaba umwana wa gatanu w'umuhanzi Diamond Platnumz. Ni nyuma yuko babiri babyaranye n'ubundi babiri babyaranye na Zari the Boss Lady, ndetse undi umwe amubyarana na Tanasha Donna, ndetse n'undi yabyaranye na Hamisa Mobeto. Abo akaba ari bo bana b'umuhanzi Diamond Platnumz afite kugeza ubu ngubu. Ubu rero inkuru igiye hanze mu isaha imwe ishize ivuga yuko umuhanzi Diamond yamaze kuba yibaruka umwana we wa mbere ku mugore we Zuchu, ariko Diamond akaba ari umwana wa gatanu agize. N'amakuru rero yihutirwaga nari nkuzaniye, ndagira ngo nimba warakanze subscribe ni iby'agaciro, nimba utarayikanda kandi uyikande kugira ngo mu kanya gatoya uze kubona izindi update nk'izi ngizi. Tubonane mu kanya.